Ay wen gagayem ken nga karoba party dorman dataon for today's video so nga datig igom ko nga bunbunong ng bukon iti parchot tahaanon nga karkarne. Nagyaman gayam kini ma'am nga lenlen ta iso na iti nang tud kanyak daytoy nga buko. May napay nga intultulod all the way from vegan. Vegan? Tila mo ibagbaga ako. Nagpatagak launayan ayakin ni Ma'am Lenlen ta. Tulodan na pa iti buko from vegan to Isabela. Yan tiyag pa iso talaga kit nagapulang daytoy abuko dito vegan cordon Isabela. Kin daytoy abuko apokut fresh na fresh pa ingam sika. Wow. O nangagyo ajay orala naragsakan tay anak ko nakakita dito'y coconut meat. Coconut meat yati tawag dita. At sa hindi inaasahang pagkakataon, o diba nakalalaingat di part nga ajay nga mabagtadapay tinabate. Kaya't ginudwak nga ro daytoy buko dita tinganan ta karusok to ata damdama. Duwa gaya magitoy abuko ngayon tad ng kanyak ni Ma'am Lenlen so nga nilukatakmat daytoy Mason Candice time na mamayatan iti panang transfer ko daytoy danom na dito'y container ar paborito mo't lagamin da kambal iti buko Diyos iso nga nilukatak dayto yun kaya nimpainom ko matang sigodan kita nyo nagragsak tilangana ay baka gayam ibagayo apay may saman nga anak ko ti ibid video ko nakaturog pay apo tay may sada pay laji kwarto may iso nga damdamak tulat nga painomon ton makariingon. Hinaros kong rod, daytoy buko nga ginudwak ta tayo, nus ustumot nga nakariing, daytoy may sak ka anak, pinainom ko mo't kadaguson, dayta kita nyo tilangana, orela maragsakan mo. Ay ko idi medyo sumupnguto nagluto ak nga rodon iti pang rabi imi usab daytoy kalubiti kaldero uy nagsamgyup sa tayo tapta kita nyo matanay haan lang nga itlog iti mabalin nga iprito dita kalubiti kaldero no kadikat pabalin ka malagay nga iprito iti daing nga lamos kay ko na ko daytoy nga teknik manon ko optional lang adaken kanutulado mo no made basta daytoy lay iti makunak na imas daytoy daing nga lamos basta kastoy iti partner na ne ginalip nga kamatis kin puraw nga sibuyas ay na uray maminsa nga pulo nga ag toothbrush ag boarding daytoy anguti sibuyas ditangiwa mo. Man tayo daytoy lati si dak rabiin nung kaslapay la pamigat bayon.